paykuyta chaskirikamuychis turaykuna ñañaykuna. Noqankani Jessica Aedo. Kaymi ñawinchayku tiramuniña periodicokunaq umalliq willakuyninkunata ñawinchananchispa. Kunan lunes chunka p'unchay enero killapi kaymi willakuykuna kashan. El peruano umalliq willakuyninpi apamun. Perú suyunchispi COVID-19 onqoypaq pesqachunka iskayniyuq millón vacunakunataña churarunku. Kay p'unchaykunapas runakunata vacunallanqaku. La República willakamun. Llank'ayniymanta manan chaninchu nisqankutaqa manan uyarisaqchu. Chaynatas Ministro de Transportes y Comunicaciones llank'ayninmanta rimasqankuman kutipakun. Hinallataq El Comercio apamun. Gobierno Perú Petro nisqapi Daniel Salaverrita kamachiq hina churarun. Ichaqa payqa chay llank'anapaq manas yachayninkunata hunt'anchu. Correo willakamun. Imaymanatas nishanku. Gobierno Daniel Salaverrita Perú Petro nisqapi kamachiq hina churarusqanmanta. Congresista kunapas hokaq político runakunapas manan allinchu nispas ninku. Hinallataq El Diario del Cusco willakamun. Coscopi COVID-19 onqoy sinchita ch'eqarishan. Qallarij ola, iskaykaq ola nisqankumantapas kunan hasta wanraqsi runakuna onqoywan ratachikushanku. Aswansi hampina wasikunaman manan nishutachu chayashanku. Chaymantaqa Perú 21 apamun. Masiykunapaqqa llapallanña. Gobierno Perú Petro nisqapi Daniel Salaverrita kamachiq hina churarun. Ichaqa payqa chay llank'anapaq manan ley kamachisqan yachaykunata hunt'anchu. Nispas hidrocarburo nisqamanta yachaqkuna ninku. Hinallataq Ojo willakamun. Qanchis waranqa suqtayuq yachakuqkunas qayna wata kasqanku ñeqllaman kutinqaku. Qayna watapi Ministerio de Educación COVID-19 sasachakuypi manan pipas qhipakunqachu niqtinpas chaynas kashan. Kunanqa Arak'ompo hayt'aymanta willakuykunata riqsisunchis. Depor allin puqllaqkuna tupanakunqaku. Perú suyunchis miércoles p'unchayta kay suyunchispi aswan allin puqllaqkunawansi puqllanqa. Míguez, Figueroa, Ovelar, Benítez hinallataq Milán chaypi kanqaku. Hinallataq Libero willakamun. Qorihinan. Alianza Lima willakamun. Yanapakuypi chunka millón de dólares qolqetas chaskinqa. Chaywansi Paolo Guerreruta apamunkuman. Hinallataq chaywan hatun llallinakuyta waqmantas llallirunkuman. Kaykamaya periódico willakuyninkuna karan. Noqankani Jessica Aedo. Paqariña waqmanta tupaykusunchis.